Haka jingle kai FIFA World Cup naga Group H apre nga Spain, Persia eka Saudi Arabia. Pat baru tadi ken hun ke.com benjob ya kan jingle kai kanang beginang jan bani urung syakara of 32. Aba pai syakara jingle kai ke Spain galayo ban penki jar Nyngkong. Tang hak menit ke Bashipel leng bau samlai le kai jongka ubadang khat prasnam ulamin Yamal. Bat kani ka dairu ka gol ka Nyngkong jongu hak jingle kai FIFA World Cup. Bat u Yamal ude player badang kham kena uba bani Thep gol hak jingle kai World Cup hadin ugawi. Bat hak menit ka pawai u oyar samal ulio ban Thep ya ka gol ka naga benta ka Spain. Batang hadin lai menit kata ka menit ka peu sau oyar sabal ulio biang men Thep ya ka gol ka ka jongu. Bat ka dairu ka gol ka balai naga benta ke Spain. Baleng bagi ni gilai gol ke Spain ke tam dan lai lanot adu bokot ke kela step. Aba pai pat syaka kela mid ke Spain ngalayo biang ban Thep ya ke gol ke basau. Haka ni kecing lakai haka minit ke basau pukundai leng baka gol jong ke Saudi Arabia. Badai lem bagi ni sau gol ke Spain ke lala bat berlimsuk ya ke Saudi Arabia. Das sau lanot baleng bagi ni jing job ke Spain kadang jan bani urung syakara of 32. Haka baga bat ya ke kerdan ke Nyngkong ke mi ya keng point bat ke yok hur sau point nagi arteli kicing lekai kat baga Saudi Arabia kadang cengai nak raw of 32. Haka baga yok hur tang shi point nagi arteli kicing lekai bat kicing lekai ke babut naga Group H kalong hapreng ke Uruguay, Persia eka Cabo Verde bat ya ke kicing lekai unilekai haka por lai shiteng em.